北欧で数々の賞を受賞。ある幼い兄弟が実際に起こした奇跡の物語。労働者階級の兄弟エリックとエルマー。病気の母と引き離され預けられた施設。Hvad vil du gerne være, når du bliver stor, Elmar? Astronaut. そこにはさらなる地獄があった。Min lillebror har ikke noget med det at gøre. Vi vil bare gerne hjem. Elmar til logbog. Dag 23. Hvordan kan du overhovedet være sikker på, at de kommer derop? Det har betydet rigtig meget for dem. 二人の絆は希望になって周囲に勇気を与えていく。そしてエルマーはある計画を立てる。北欧の実力派スタッフキャストが集結。Jeg ved godt, hvad jeg skal gøre nu. Elmar! Hvor er han forstanderen? 昨日は変えられない。だけど明日ならきっといい日が待っている。